Ja mensen, odi, me baro di juala mala lontu, le speki, grani na nga saka fasi tapa deidisi, tapu na sonde disi mensen, me baro alamala wan bigi odi tide, 22 maart 2020, le speki. Mi abaro di nane banane patata obia fobia gara fugaro konfo chima kabra prove ik ben een paar minuten laat, maar omdat zij de YouTube is sen zo toe bericht kon je me. Maar mi piki fu gro, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu sabana e baro di juala mala sante katen fu ko arti a program akofo na wisani tide. Tide wotak abra a differenti fu wan pranasi sweri na wan pranasi obia mensa. Maar we wan bar oriju alas mata pa hegron tapu fu a problema sa e wakanono de mitu ala mala. Sa san de nomang mopo san e pesa tide tapu a gron tapu tide. A hegron tapu de wan dege. Pardon. Voor mij godoro mi wan bar alas ma odisa ba fiaros in afgelopen dagen. Uno prisiri, uno prisiri. Maar luku fa a situatie de. De wan sa abi familie na atoso na oso uko betre esesi komidri u lobby wang. Anga de wan sa chade lobby wang ga sabana. Veel sterkte en gecondoleerd met het verlies. Wat losmatide van de dag. Ina grondtapu e du e chade lobby wang gwa sabana bika asiki sang samameki potitapu grondtapu e kir libisma leki noti. Me balalasma odi fu te ye gron tapu mino kari presima ye gron tapu me bar alamala wa odi e mi on taki wansani abra a sikiri sisande a de wan siki san sama meki a de wan siki san de mano wans mano sabi kom no tak no wans mas sma sabi fa sikiri sikong sma sabi fa siki kan gwebaka mana den sma sawang long na grond tapu de praxe da na tata da de du asandisi nanga libi sama. Masami wan tegunut mensen. Umusu abi wan denki in u ede taki bribi na tapa na tata en bitranga en du alasani sande kon ina in you sa you musu du fusa den tendisi ina grond tapu disi. Weshi levita ki sameki kan broko en san kong anona na tata sene kong mana sa wi libi sama en ini wan san sa wan libi sama kameki kan broko ini wan seki sa wan libi sama chakon tapa gron tapo wan dresi gefen daarom wi san da lontu sa mopo fu Afrika stranang ina South America West Indies en a PPP ala soort presi tapa grond tapu san sabi de san voor de voorouders voor den san hori de voorouders bribi dat you sabi taki you must dringi wiri if you no abi aksi luku fa you kan kom bika say de motakasani luku ala de dresi sa wilibi sama beki a western society de kara western medicine sabi so af de roko, maar zo af de ekanga sikitu. Daarom in attendisi, amoro furu you dringi sani san de natural, isabito san mopo ondro dotikong. Omdat zijde, de sandati na de moro bunsan kan yepyu in attendisi anga sikidisi. A sikidisi kong mogwebaka. Omdat die ano gewoon awakako. Anotaki na wan suma tak aiti deso no. Ameki en ogwebaka. Ote kwanteng, maar daarom uno sande omustranga en feti. Unu san swaki, te metak swaki apuan trasiki na yu in de veilig verzektig. Wat de metaki na de wansa egwe, edede, na wansa abi trasiki na ding. Daarom if je hartklachten, if je alles zo sang, hoge bloedsuiker, alles zo sani,
versekta. Mino sa fa ai kong, mino sa fa ogwe. Ma moro bu remeta ki dringi siki wakti siki. Da alasan sai kafe ni dringi. Ima dringi fen strong klasi dringi. Ma bitay dringi bitay. Ima dringi ginger dringi. Alasan ni sai kafe ni dringi. Dringi. Wis one glasi one day. Mislet no sabi. So dresi bu. Minaba koni dati. Titi no kirimen. Titi no jimen. Maar dringi oso dresi. Bika dati na moro. Bigisani. Sakan cha alusu kong ini yusrefi angai famiri. Omdat die attendisi alas mij dege omdat zeide alas mij vrede dede. Ja, dede kong tenanana wani. Maar son ten dede kong te sama poti yuna wafasi da dede kong tu. Mana so lesi awaka kong tu. Sai pesano anana tata sabi sai pesano. Asabalasani. Asabi sai disi pesa. Na lekite kati bobede. Na semsani. Ma disi libisama. En libisama o kisi strafu. No wansani sa wan libisma duta brontapu no wakagwe gewoon da akaba. No. Wan strafu o kong. Ini wansan sa wan libisama dusa no debun. Strafu yo kisi. Fa strafu kong mino sabi. Ma mensen mi ontegu no u detranga. Uno frede, uno panic. No. Wat moro you panic, moro sansa yo do sakade inom do. Want na panic is ma mekisma do lau. Na lekite konvai trobi sama. Dat de long. Dat de long. Dat de long verkeerd. De long gonasma. Brrups mij do verkeerd sanjire. Dat so de long. Dat tasan kokoru alasma de rustap. Zodra we ons aan begin bakas mij lo woep. No, daarom. Begin mij taki fosi. Drindresi wakti siki. En het is aan begin dat je begin drindresi. Nee. Drindresi wakti siki. Na lek fai de gezond. De wansa de gezond. Drindresi wakti siki. Inosap nooit. En mensen. Sami wantaki. Bribi. Na tapu yusrefi. En even wan firi koina imi you. Dusai musudu. Wan firi taki no go. Wan firi taki no nyan so pres no go nyan. Aso, wan firi taki go drink so sani. Go dringi. No denki na wan lau sani. No. Noti no lau sa eko in yusrefi. Noti. So ten we praxi na wan lau sani. No. Adape we go fromo anga usrefi. Omdat zeide, abribi sa yums abi in yusrefi anga tapanana tata. Mus de zodanig dat die no was man ook kan tegen no bika. If you waka konta mi taki mishi so en dat die mishi en min waka so of mi teka batralisi. Mishi wan mako ate mi drink taki mi teka batralisi. Tek ayung, tek disipoti. Te yu konta mi da mo te gewoon do sa you shi. Bika mi no konta taki no, ma kan do so kande a obia titi kantaki ma pot ete so wansani inen ma son te metaki dusa konfo so bika agrani na imjina konfo daarom mensen sabi ala de sandi sitaki you mus de altijd wananga yusrefi en inom dege wat te you dege da ego verkeerd en dat ino wan is restrefi ino wan meki you go a pasisa ino waka you see taki mo chami I go in a speakery dat toch je doen. Daarna spreekt sani. Daarom mensen. Lobby yusrefi, bribi yusrefi en bribi nanatata en bribi fu alasani. En zou kan doen na tendisi na bega nanatata. Mekas na ponu in de tensang we wakago. Want ala day ye yere omensa magwe. Ala day ye yere so wansani. Ala day yere omensma kisasike. Daarom mensen. Archina yusrefi. Dat mi wan junti der. Mensen tire wataki abra a differenti fu pranasi sweri nanga pranasi obia. Luku walasma abi konfo
Maar walasma mopo fu wan pranasi. Walasma mopo uit wan bere. En ala bere abensani. Ala bere e wakako na wan sani. Ala pranasi abensani. Aso ade na tapa gronta pukaba. Want anatrobi sumana you soort rasta you. Tego follow you geschiedenis voor you schrijven. Dat je koshi tak e wakti. Mina fu so pranasi want die so. A differenti between a differenti nanga fu wan pranasi obia nanga wan sweri de mogo waka fosina a pranasi sweri. A pranasi sweri na sang de voorouders go teki wa yepi koina pranasi. Sade de durati mino sabe. Bika de sanis de omeyari. Baka of before katibo. Asweri na wasansa libi sama meki dat de chare koina pranasi taki desna grand basi fa pranasi. Te wa abdu wansani wa waka gone. Na engo taki fa waka. Ma usabi taki te yugo meki en anatata no senko yu da wan losani ego na tapu atandisi. Wan brada betaki brada Landveld, me vergis van elkaar schreef op Facebook. Amantaki taki walosmade taki dat de roko na nga sweri. Ma taki anosade wat asweri abi walong en im sabalong. En dan gewoon je teka sweri dat taki roko nga sweri. Maar bij aksa brada si meka brada ko di atorisi fini tapen weg. Bon sen wan bericht jeng meki ago fotera atorisi fini fa asweri e waka. Fa de. Omdat zeiden mensen, walo lek fataki, walo sma etak de roka nga sweri. Maar kan je na lei of kan je na demeki sweri. Want because lek fataki, de pranasi abi den grand sweri. Na de grand, unetak na grand sweri. Na sade sma go teki da de chakui na pranasi. De man dati, a sweri e bari tapu wansma. Je verstaan. E bari tapu zo'n ting ade. Ano wan sweri de. A 2 a 3. Ina pranasi ma yabi wan grand wan. A basi komi potenso. Den samadisi. Fos ini wan sani musa. If you waka go ina pranasi. Wie leki doro seisma. Team go ya go teritu. Verstaan. Asan dati. Na de sama fa pranasi. Kan tegi yu fayum dua asan dati. Fayum waka go. En de firi fu chari go na grand sweri, musu go na grand sweri, bika na ka na pranasi de no go tera a grand sweri, do tegi fu go. De sweri disi mensa, e abra go fu famiri, e taina ina pranasi e abra go. Te asa masa be aba sweri pa sweri be barne tapu node, fos agwe, da de sama abi wan bigisani sa de du, da sweri e abra go na sama. Sonte as masa abi asweri. Enge taki pe asweri musgo. Ma sonte asweri taki pap go. Sonte de abi krutu. En krutu de altijd futaki pe dise go. En aso e waka in de pranasi. A yersa lisi asweri na wan pisi fu den sama. Kouta kan wan pisi wan bigi pisi. Omdat zeide alas anisa musa, alas pasal ko ina kondre, en abi problema a grand sweri. En a grand sweri, en na basi fu alasani, na saita ki adate pesa. Sonte sonta desu taki, sama newang archi, da de jastra fokon. Of sonte sama, wa play basi jiden srevi, da de gom teki, trasani e chako in pranasi. De go meki de egisweri, bika seide, na sade wani, dat mus pesa. Dat de go meki, dat de chako. A dido yeshi pranasi abi so many fuka de, omdati
Sama wan moro en sama wan prebasi en sa wan denken dat dit geweldig. Voor te kwam zo meki wan sweri, a gemakkelijk. Maar na contract sa je go teki, sa je go meki, na nga sweri. Dati na wan bigisani en dati hori schreef. A sweri kan kon en bepaald taki luku, tide of so an ten so an day, juwan bigi prisiri a heel pranasi. Alas man kon, dom ji wan prisiri. En tja omesani, a sweri kan contact tu, do so wan sani, bikala sweri aben egi fasi faifsa. En if you know, if a pranasi no waka, baka sweri, na mama probleem. Om dat zijde, anasweri bedina pranasi, asade koteki. En tego teki, verantwoord toe de, en bepalen sani, je moet doen. En asweri, zo'n ten, de meitaki dagwe, de meitaki bakru, de meitaki yoka. Ma pisi fa dagwe tori mensa, na ganga, ano wan dagwe, na wan yoka go poti tapu wan dagwe. De kan doen, meke tapu wan sweri. So ons mij prakseri na dagwe na mama a fodu. Na papagado. Wan papagado netro wan sweri. Wan fodu netro wan sweri. Srefi. Wan fodu no kan tro wan sweri. Na yoka. Poti tapu na het sneki. Dai tro wan sweri fodu. Mano taki wan papagado san de tapu wi pranasi sabi obia. Na dati na sem sanati. No na sem. A differenti. Bika wan sweri. Na meki. Na ini wan sani kan poti ne tapu. Taki ai. Teki disi na agua a presi fu you. A jais don. Ika te kwa batra. Taki meka sweri gos do ne tapu. A dapa de. Verstaan? Aso ade. Ika teki wan empi. Ika te bikini wan sani. Wan wakatiki. Das don dape. De teke go pote na posu. Teke go pota bon. Teke go poti wan oso. Dat is sweri mensen. A roko fa a sweri fa aigo. Na sabi furufeng. Daarom de boon taki wan sama. Say roka nga sweri. Ka tapeng program atak abra sweri bika. Meki sama sabi fa sweri e roko na fa. Fa de. Wat dat je pura a dege fu sama. Tede yere abra sweri. Dat je no sabi fa de. Ma moro furi no yere teke te sama itaka abra sweri itaka abra bakru. No. No ido kar bakru. No ido taka wan bakru. Ma wan bakru. Wan yoka. Hoe was dat? Awan den tu. Maar nooit je er taka breng. Nooit do taka sweri. Nou, wan bakru. No. Maar nou wan bakru. La bakru. Verstaan? La. Daarom, sabi sani taki. Te wakaga wan sweri. Son ten. Yo sabi Allah. Te wakaga wan sweri. Maar no ala roko a sweri kan do. No. Ano ala roko. Because son ta en na basi fu son sanima. Ta konta po an tra sani wa tra konfo. Ano man. O sen yu gwe. Of o hori ko hori aspotu son tu. Verstaan? Son ten. Ya bisama. Se roka nga sweri. San pe. Delera. Bika luku wan sweri ka teye alasansa yu wani. Fudu. Alasani na leki. Wansma go teki bakru fu meki money. Wansma go teki wan ala bakru. Ma bakru sa sama go teki asweri.
San sama go teki asweri. San den bere pranasi srefi, in pranasi srefi. Sa dalon te waka lontu. Sa no hanka nomo tapu wan sama. Se waka waka go, akago so akago. Hanka tapu wan sama nomo. Ma no wan sweri. Ma de wan sa i go teki, go meki na sweri. Ini wan sa i go teki na sweri. Bika na tata no jie. Na you go te meken. Da so de konfo dati. Na mama problema konfo te you nedu sa you musu dujen. Sa you no mutai no dujen na problem. En dat daarom die do yeshi furu problema e sa solusi. Omdat sa sonten ini wa pranasi yabi bigay, yabi F70, yabi smasa wani. Mi wan disi. Dat sa te no mani sa de go do. De go furu of de go do so fuso so abi. Of de go dat de go tepta furu dat go teki de go teki. De gwa sabana, de gwa busi. En yabi den sama se pre obia sama. Se yepi den fugo tek de sanisi. De shi ina differenti fu asweri. Nanga pernasi obia. Hij verschil biggie. Hij verschil mama biggie. Omdat zijde. Na pranasi obia. De tapen srefi. En abi bakaman. A pranasi obia. Na sana tata. Senigo. Na iwa famiri. Na iwa pranasi. Anga differenti konvo. A obia. Abi bakaman. A obia abi bakaman. A sweri. En bakaman. A de traumatifueng. Sai chako. Want u prakseta aqui na wano mode. No. Furu de. Ma ondro asweri dende. Aka me kenga benga 50-60 pa ina hier pranasi. Abi. Soso bakru. Soso fodo yoka. Verstaan? En den pranasi sweri. Te waka meti den. Na wantongo asweri taki. Tego na pranasi obia. Sama. Na sansa na tata senkonje. Jalibi sama. En a differenti fu a pranasi sweri en a pranasi obia. A obia no man abra anoka abra go na tapu wan sama. Ma pranasi sweri kan e doen. Dati am doen. Ma obia no ma doen. Asi no ma doen. Wada asi ne bepaal pe a obia go. Anana tata. Ma pranasi sweri na de bepaal alasani. Nana abi noti dapine. Srefi. Verstaan? En a pranasi obia e du ala roko. Ana trobi san wakamiten e du alasani. Ma sweri no man doen. A pranasi obia toch? Den baka mafu en na soso konvo. Verstaan? Na sani san anana tata potijien. Anogo teki. Anogo meki. Srefi. Te doro na fesi wan obia. Wan pranasi obia. Lekimi. Dan Mika leg je uit. Fala sani de. A pranasi sweri. Kan do dat itu. A roko. A pranasi obia i doen. Ma roko. A sweri no doen. Son roka no doen. Omdat zijde. Anabi de konfurati. Bika zijde. Anana tata. E jiwan obia. Ala de konvo. San de lontu libi sama. Furtu a roko. A sweri.
no abi. If isha sweri abi, da meki a meki. Da sweri meki. Mana true. Stabo ana true. No meki de lau you. Because they lau you, na lau yo lau. Dat zijde, wan sweri, wan bakru, kata kini wan tongo, ka meki tongo, aka pleita keita kromata, aka pleita keita ka jumaka, aka pleita keita ki ingi ala sana ka kopleiji. Maar if you archibu, ya bi esi, de ka sabi taki no. Wan true sweri, wat yabi, temeta ki de sanisina de wan sam, go meki sweri, go teki sweri, e roko na sweri. Maar de trouwens sam boom, de wan sa de impranasi srefi, de no kohori aspotu. No. De wan impranasi no ori aspotu. Ebi ga pranasi da wan sweri, de asweri dat no ori aspotu. Aswero de tru. Maar gwa doro seifa a pranasi, de miti wan sama de takai roka wan sweri, adati ka ori aspotu. Dat zeiden mensen, den dati, den dati, dat den srefi kom ik sweri. Of de probeer futaki de roka nga sweri dati. Fuso aan low. Maar alleen de lei. Je verstaan? En daarom, a pranasi obia, ke waka meeting, o kot alukuji, o roko na rokoji, everyone stand there, taki, bigi problema de yon bere, en taki, kokake nono de, yabi, a fare karen, a yoka fofio, dat sonten, na obia, no dweng. En sonten, to morvura obia weiger voor dweng. Dat zijde, densani, na mama problema. A sweri, dorosei, sweri, yabi insei sweri, como poter bunju uno, me verstaan. Para mensen, de pranasi sweri san de aposufu en de ina pranasi, arti buevo. De sweri san de in de pranasi, data de ade wang sa iroko na fa. De wansa de doro pranasi, uit a pranasi, toch? Den dati, sabi, de voorzichtig gaan de. Maar de pranasi wang, u kan go, en sau taki dape, i kan teki. Omdat die, de sama, de wan da be de bifo, streken en fa, poten en fa. De wan doro sei, de streken en den vasi. Tenta kiso, mensa akibo, tenta kiso, dat taki, ini wan sani, sa sweri dat ik doe, de doro sei wan, akande boom, akande ogri. Ala tu de do. Ma pranasi wan sa hanka ina pranasi, no, ono do ogri. Asoso buodo. Je verstaan? Adati. Na so ade. Sonten. Efu jugu de tumsi na pranasi. Do sabi aswere gwe. Aswere long. E mopaita pranasi. E gwagan wa asi. Chare gwa abra kondre. Abra liba. Chare go kibe ete. Omdat libi sama. Toch? Libi sama. De ede. En ik zei sano. Na wani. Wan bi basi. Wan de basi. Ino konfu de wan basi. Fa yo kontro wan basi. E vi kontro wan fulma yo ta wan fulma. Na fasifa ye cha yusrefe. Verstaan? Daarom mensen. A pranasi obia. A asifeng kan ga dorosei. Sonten. A posufeng. No den pranasi. A posufeng de. Hei fawe. Sonten a posufeng de ta Afrikato. En sonten. Den pranasi obia.
de neta na pranasi sonten. Moro furu de neta na pranasi. Op dat zijde, na zijn probleem, yabi ina pranasi pe de sweri de. Na zijn sani epesa pe obia de. En a differenti, komita kiwasa, a differenti, nanga a sweri, nanga pranasi obia, ya moro wan obia. Ina pranasi. Yabi moro wan, ma sweri, na wano mo yabi. So li yabi 2, so yabi 3. Maar na sem, mopo uit a sem sweri, a gani wan, a gran wan, eens refi chako. Maar obia, pranasi, na sanatata, sengo de sama ina pranasi. Aka sen 60 obia ina pranasi. Verstaan? Maar differenti e shitaki, wan na natata, atrawa na demeki. Ano taki a pranasi sweri na a pranasi obia, taki de tu dati no maroko sama, de man. Maar a differenti de, taki a wang man du moro dan lika trawa. A trawa ab moro bakaman, da ab obia, a pranasi obia abi moro bakaman, en de bakaman na differenti, maar sweri na wang. Verstaan? A dido son sma accident schrevi fa mi usabi fam ef me mitu an sweri. Dat is moeilijk zijn. Daarom, je moet te door feswa obia. Je moet accident altijd anga sotu convoy roko anga sotu obia ye roko. Moro furu sweri, yoshi furu ready na dem. Furu ready yoshi. Abuiden danga ready te. De ede tanga ready. De panye abi ready inen. Mana obia, a obia kans don. De pranas obia, a obia kans don. Lek famis don tite. Mina abi bui, mina abi noti, a mi panye me abi. Anga mi keti. A so mi kans don, fesi wansma, en koton loko. Mina afu poti noti. Ma fare kare, a sweri, yo shida nga walop, kome taki a blade wansa de adoro sei, fa pranasi. Wata de wanda ti altijd, yabi problem. Yabi walo sani, walo dege, walo ano dege, walo pram. Walo pram. Mana wa obia, wa pranasi obia. Ineshirati. En daarom, umsabi, wan sweri no kan tegi takawa obia. No. Ya wan sweri, ino kan kari se wa obia. Ya wan sweri. Omdat zijde ino kan kari se wa obia, omdat ya no wa obia. Zolang je kan wan sweri, ya no wa obia. Tati na differenti, a bigi differenti. Maar de wani, meki taki dena obia. Faika de wan obia da miki. Faya sweri, of you attack ya wan obia, ma baka, de baka man fi chateau. So, luku sweri, altijd meki bari, lobi meki propaganda. Tak obigi de opvallen de do, sa de kan do. Lonta batra, nyam batra. Mekala so sani. Maar if you obia, toch? Ino sharp a comedy date. Wa obia ne sori libi sama, ne konso libi sama sakandu. Ote Yoshua obia. In roko, na te am roko diwan sama de Yosha koni fuen. Mano koko taki os don so fami de ya so mos dora motori mi koni. Moso obia tito kont tito so luku mi kan na kwate kwane fisut bisrevi bam not nessa. Obia na do date. Wan sweri a lobi do date. Doro sei wan. De pranasi wan sa den hanke na pranasi ne do desa na tu. Omdat zijde de man dat die de fuan sani
Fu yepi apranasi. Hore snapu. Maar de wana dorosei. Na sade te ya sweri. Dat te do. A differenti bigi. En ik kan je altijd loon toe. Loon toe kan je. Teishi. En moet ik gewoon sani toe. Want true obia. Nooit. Okon. Do meki bra bra. Na midris libi sama. Nooit. Ozo taki fade. Obigade o tangade. En moro furu. Sonten. Den obia dati. Sonten. Teisheng. O dele kitaki. Ino sabi se va obia sama. Tensei yushchin. De komen voor you. O takan italuku. Go takan amarati. Ishchin se o pikitak no amarat se konape. Wasan no de. Go takan. Go access wasani. Na so. Ma on sweri. Dorosei. Alte show. Alte sani. Alte o mek libisma sabi. Sumana en. Fa san akandu. Aka tekwa isra broka isri into for isri into. Verstaan? Daarom, lukubung taki wan pernasi obia nafu taki am prei na asifeng abi musu prei fu jeng ja obia. Ma on sweri sonten dabi du mamma sani ja sweri. Ma on obia no. Because you don't make one contract. Apanasi obia no make one contract ngana na tata. Ana fuji ana jina na tata noti fu abe. Daarom mensen sabi taki a bigi different na de manisi. Fa you kan sabi de manisi. Aksi de man en luku fa de mande, luku fa de polulu de te doro nefisi. Sei pesa. En dat bigis aan toe, je archie schrijven. Want if you know archie you schrijven, dan no sabi, sumas daivesi. En two, if you know actie, you know sabi. En wie staat tegen actie schrijven dat je deze door een actie schrijven na sade. Want zo'n ten zo'n tak kan tak je maar in de actie schrijven dat na true sama die zet dat je wat true na uma die zet dat je. Omdat zeiden, you altijd, you kan gawan datra, dan is afat datra ning. Verstaan? You kan te kwan temreman, dan is afat temreman ning. You kan go by een osso, dan is af fusuma ya by osofo. You kan go by een wagi, dan is af fusuma ya by wagi. Nasem. I waka kan fesi mi taki mi an kanta si obia. Obia vimine na titi. Klaar case. Anom de wan bigi san itaki. No say wan sabi. You wan sab tumsi. No emi tell you. No. Alei. So langa ye shide sani seko. De antwoord seko. Say wan sabi. You wan sab tumsi. Ika opi poto. Ika opo de gwe. Want wa obia. Abi le speki. Gi iniwan. Wa obia. Eiteri iniwan libisama. Iniwan konfo. En dat trobi fa tien fa bigi. Maar te yeshu i gafe zwan obia. Dan e takwan fasi. En je firi tak e takwan fasi. Im opogwe inom ton. Inom don sresrevi e fe konga. Agon lo barbara lo sani. Im opogwe. Wana last day la shooting. Last thing. Want say de ano wan teigi. En de sama dat timoro furu na sweri sama. Sama se roka nga bakru. Mim take vade. Je verstaan? Of is doen even zes, maar kom een sigaret. Of een biri en ze drinken een biri. De luki ogri fasi. De takil grow van hij. Opogwe.
Topogwe, om dat zeiden, de zijn convolati, toch? De denken dat de bigi mora tata. En na asifing, son ten a demoro furu na sa abakru. En mek de denki bika son ten libisma, uno sabi taki, bakru kan mek you pot a potwa denki in de wakananga denki taki gevaarlijk. Dat je na hulp kopoteso. Iwa za, asweri kan mek je aba praxeri, asweri kan pot a praxeri ji you. So, en dat te you aba praxeri dati. Yo denki you na nana tata no aspa no man fasita pa grota po mai sabu ansani. Pu wala mo sabu ansani. Ala sansa wan libisa ma meke broko. Na le ka sikit sande no. O broko. Wakaba okon ma otoko no sabi. Ale kiso ade na sweri tu. En obia atibuntu. Wa obia sama. Son ten e gade edetu. Aso de a obia kawaka gwanga baka waka wan stapje gona baka jiyu. Te ibe gwa fesi da obia waka gwanga baka jibi kasaide yu kande wan dusani sa obia nedu en yu wan je opdracht bika yu ne basi en yu wan je opdracht voor duso en ashita kino mi no dwe kade walisa go dwe tu lisi derde lisa atakidon de te kwa stap gwa baka de make you snap owa asweri in atrasani and make you do. En asweri tu, pardon mensen, sakan do tu toch, aka tek abra for you, teki sili, teki gees abra, semeta ki gees, teki yorka abra, taki you an een embassy, en etron you basi. En tansa na ti komposa, dana soso lau yogo do. Yogo kiri sama, yo jisma ogri, ala so san yo do. Ala soort ongelooflijke sani, yo bigidu. Temetak ongelooflijk sani, belachelijk sani, opotje ashing. A obia, o te kwa stap ne baka, da o jishing tu, ma iwan trafasi. O take over you, geest, ayoka for you. O tron you basi. No. O mopotaki you, netron en basi, moro. O make you do sa you wani do, ma anu, ono sorry note. Da you do sa you membre. Mano a obia do rape moro. A dapes ma ushita ki wakti ama isnero kona fasi moro. Da yeres meta ki afadon. Mano taka afadon. A konfo waka gwanga baka. Meka wan snapu no. En daarom mensen, moet ik wansani, eerlijk. Konfo, bakru, yorka, nasani, sanana tata pot agron tapo. Sa jilibi sama, sa libisma kango. Nana tata gialasma, boom, nanga ogri. Yap ala to say. Maar dena julek libi sama, futeki na boom fasi. Ika te kalatu, data you sak. Mana te sanokong wakamichu de non bad na tata yepimi at ano yepi. Yule klibisama musabi sabung en sanabong. En alasma sabi na sandati. Don wansma no kakote imita ki ano sapsana bung of ano sapsana ogri. Don wansma no kakote ki ane firi tai doan ogri. Alas mijn fiets doen ogri. Alas mijn fiets doen lei. En alas mijn lei. No was man ook altijd een tabak op mine lei. Nooit meer lei mi libi. Ai boy nooit libi dan. Awan lei. In ook altijd maar roko sa je do. Nooit ime kwa mistake na tapa roko sa je do. Om dat zeide. Wina fasi fa wideka ba. En sabi konfo de wan fasi. Boom. A ogri e mo fuli bisama. Da leki de pranasi sweri. Ala dape na boom. Ala sansa yu waka go
Kouta ki, ya no fa pranasi, mais waka gwena pranasi. Toch? Da de gawan, de basha, de captain, taki ay kobaro di ja sweri. Da di doro na sweri. Toch? Da sweri piki, taki roku. I waka gwena pranasi, mais waka kan soan ni. I gansa ma disi so. En so musa. Inte ki sa sweri taki. A sweri na afro kojiyu, ma sweri ka te isani. En eva sweri kan yepio o yepio, en eva no ma yepio o tegiyu. Ma wan trasani de. Te igwa doro sei na de wan sabi sweri. Sei take ro kan sweri. De kan tegiyu, te sanga yutu, son te de ka leji yutu, son te de ka duaroko, ma de no ma duaroko. Isha differenti. Fu de doro sei sweri, nanga de pranasi sweri. A tu sot sweri de mensa. A pranasi wan, anga de wan sa da doro sei taki dai wakanga sweri. Wa obia trasei, ta obia naki soji potji so tapa preti jiyo. Ta kategi me duaroko ji, mika duaroko ji if you wani. If you don't wani, adati de. Wan pranasi sweri, anga wan pranasi obia, wan bigi differenti de. Wan mama differenti. Ma de ala tu, te de koji, de kotina fa. Ma de doro se wan, inabri ba la sansa de te ye, bika, im sabi wan sani, anata jiden, ameki. A pranasi sweri, de go meki, de aksi ata, luku so, tagaga sweri, tak luku sweri so uwani. Yo de aga ni wan. Yo de pe na leki a obia pranasi. Aga obia. Mana sweri. E verstaan. Mom sabi wan sani tu. Taki feti en taki takru abraden tu nom de. Wan same chakong. Me tak takru me tak abra de wan sa mupo. Adado rosei. Nane na pranasi. Ma de wan gani wan na pranasi na ngade ga obia. Takru nom de abraden bikasa ide. Wala mala na pikin fanana tata. Ala de kovu na pikin fanana tata. Je verstaan. Maar na san libisma ei du en san libisma wani ei kya jugu kon. Omdat libisama abi altijd na takru safe den. Sa de luku taki na mi. Mi wan trombasi. E no kovu trombasi tapagron tapu ma seidi wan trombasi. Anana tata no ji obia. Ma seidi wan obia. A pranasi no ji a sweri taka sweri mkayo. Seidi wan abi sweri. Je verstaan? Dat is samadisi. Toch? De meki na obia libi bruya. Di trawang. Sonten. Tede koluku tede de. Da sonten ye prakseri ayaya. Da sonten jule ki say sukuyepi. De lomi tanga den samadisi. Dan mama problem je kon bigi e kon du. En meester fu de man disi. De taki te waka gomit den. Da ala so tu sani de kon de tegi taki so. Ma moro furu na so lau de tegi you. Omdat sonten de wan meki libisma denki taki dende na fa. Mano so. Te na tata. No jiwan sani. Ino abi. No dweng. Desma be de wan sabe de before in a slaaf ting. De meki sweri furu. Seide. Fu meki taki na wipi na roko sa de musdu. Dat de ne gona de sting. Da konvo e kon dweng. A konvo e kon jiri a karakti fu dweng.
A daarom de be teki sweri furu. Fu diepi den na ina kati boteng. Basani fu sweri tetu taki onderhouding. If jensa wani se actie ini wateng. Son te furu, son te ching. Maar son ting, son lesi no man dwen en son lesi na sanisa. Yulek libis met taki fa. Maar je libis ma son lesi anatrobisa de wani, de go dwen. Na legyo sha siki no. Fu ap makti. Mamas mij dede tide van de dag. Mamas mij dede, omdat zeide. Na sawan libisa ma wani, adati wan libis ma ikisi en eidu. Wan sweri nanga wan obia. Pranasi te metaki abra sweri metak abra de pranasi sweri de gan sweri ne pranasi. Te metaka ataka abra obia na de obia sande fu wan pranamu pa uit wan pranasi bere. Toch? Sande in wan pranasi sweri yabi wan sonten na kande dride yabi agani wan de yabi tutra wan kande of yabi drop fu kande trawande. Inua pranasi obia yabi moro den 5 moro den 6 obia ina pranasi dati. Maar de neta ina pranasi. Maar wan sweri den a gan sweri den trawa na ina pranasi a posude. A dape a osode a obia oso. Maar wan obia seni wan obia wan pranasi obia a obia srefi a posufeng sonten a daina pranasi maar na asma a asifeng netaina pranasi. Dati na a bigi differenti fu dati. En de obia pranas obia e du ini wan roko. Verstaan bon? De du ini wan roko. Anatrobi fa roko bigi de dwen. En te de krutu na fa. En des marati sa obia barade ede na obia na sama san you altijd nooit masabi taki da obia sama. Omdat zeide ede no taki ino sabi. Aso de obia di se waka. Aso de asi di se waka. En de no danga jugu de no lobby kon de fam taka fisiba de no lobby kon ji show de sanati na ji dewa san gote kisani sama mikisma den kitaki den na bigi kon fu sama. Luku konfo anowa alledaagse sani sa je gos don e denki baka konfo sani. Herde dag en nacht. No. Je moest libi wan gewoon libi leki wan libi sama. Want if you want to dati dan je moest gwabusi gotang in busi of gotang pe na dati wan je do deyanganeti dag en nacht in de gono presi na dati wan je do. Mem aba obia fentu. Asanati na wan bigi step, na wan bigi sani mi no man dwen. Mi ka dwa roko disi, mi loba roko disi, a konfo roko disi, ma mi no gos don deyanganeti en do a roko disi. Bika ma wan libisma, mi wan go uku, mi wan go do ala so sani. Mi wan go dance, mi wan do ala sani. Ta yuru doro fudwe, ta men dwen. Ta yuru de futaki me taki, ta yuru de futaki mi ne taki. En so ade ide pranasi sweri tu. Soms mij praxeer na à la day, à la dag, à la uren, à la minuten. Je moet horen bij nangasani si no. Want te kontaki, je want te kwa rust, te je moet maar te kwa rust. Mensen, de pranasi sweri, ogri no dape, sabi. De pranasi obia, ogri no dape. De wansa dorosi de sweri, lukubu nanga ding, voorzichtig gaan ding. De obia sa dala lontu fu pranasi, lukubu nanga den tu.
Om dat zeide, na tapu wan libi sama, wan obia bari, en tapu wan libi sama, wan swere bari. En libi sama, e chenchi, de wan blad, fu wan bon. Ana trobi sotu obia de netapo, ana trobi sotu sweri de netapo, aka kon taki wan dei, e ede kan drai. Ashi money, like money takano shino in a libi, op stani sansma wan jeng, a drai. Daarom, umusabi, taki te you go feswa obia sama, of feswa sweri, if you no sabi angasan alibis me roko, actie na you plicht. Altijd actie, no go feswa obia ma de no aksa sanisi, obia uma. No go, no go stone. Te go zo, odi ba ali spiki an saka fasi. Ba brada, basisa, fosi roko jimi, mi wan sabi anga sot comfort, anga sot obia roko of anga sot sweri roko. Dati. En aan antwoord moest de simpel, gewoon amus de, en om kan no wan draai, ama no mag, asma no mag, a obia sama no mag, no mag kon en draai yo. Hij kon disit no. In tijd no me actie wan vraag, in tijd no mo anga sa roko. Dat nou wan vraag, want families don ja so. I moest tegen, mi libi, mi yeye, mi konvo, mo pot na in you anu. Dan familie no man sabi, sang you roko, anga sa roko. Ano kan toch? In ano wan tranga sa actie dan nou gewoon vraag. Nou lekte je waka konta pons ma. Hey, mina Ginofien. Ik ben Marta Perotti. Klaar. Nou lekki. Mina wan pugukado. Mina wan yoka. Klaar. Maar ja, bide te ishire sa isa waka takati aksa mata ke isuma smerko. Ai fre posto. Dat sa WhatsApp so. Die WhatsApp so zei de kami. Den tegas mataki. Baya, bedankt. Bedankt, meisje. Om dat zeide. En ede, fromu. De man had ede fromu. En je nou een fromu miti. Mensen, daarom tide, mi wakako, na een pistori dati, fu mek u verstaan taki, yabi pernasi sweri, nanga ya pernasi obia, en yabi doro se sweri. Verstaan? En de wan in pernasi you kan waka gomitanga de, omdat sayo go yere, o de nafa, de wana doro se, you kan yere boom, you kan yere ogri. En you kan abi, you kan pot tapon pasisa eigenlijk in een waka strefi. Je verstaan? En de kan gisani, zijn no actie voor. De wana doro se. Daarom die do, tewe waka, u waka nga koni. U waka nga ne fanana. U waka nga de kongo funo. Nanga yoka fu you. Takanga isrefi. No waka so solo. Je verstaan? Aso wafu waka. Mensen, tide, bij 22, tide na 22 maart 2020, mi wantako grani, respecti anga sakafasi do te kating, fuko arti, titi, nanga mi, nanga nana tata, nanga la de konfunu, me ju grani, sakafasi, respecti fasi, soso lobby, soso grani, en me baro ode fuja uit. U teka day, en u de veilig voorzichtig, zou we doen, omdat zij de na security aan kon taki na akon voor mij, akon voor anyone sama. En daarom sabi taki de heel voorzichtig en wakan afkoni. Mensen, mi wan baru, mi wan jungrani, respecti nanga sakafasi. Odi. Do.